Odeur de la ville, oh le cœur, bouche de l'égout, bord du gouffre. J'avance à gare dans la foule. J'parle romance et vendetta. Jour après jour dans la jungle urbaine. Plus la friture. En França, cum a nível mundial, eras ventos de música enregistrado que son en house desempius caucasanados, arun medio decado decadudo. Mes que hizo que cau enta lanza el procés de enregistrament de la sua música, que entenem somen a parlar de las granos produccions de labels internacionals, mes que nei del costat des artistes qui s'autoprodueixen. Que avem encontrat a dus artistes qui, per estar es dus en autoproducció, han caminaments de treball hero diferents. Ja, E adiu! adiu, què va? Com vas? Va plăcut tu? Oi, a 5 minutes hem de parlar de música i dream. O, sim, udets, ubint, humbos. Hero pla la vet. E tu n vam a la vet? E asta la repetició. En hout que cau pujar. Oi? Interat? Merci, merci. Din cadar, que avem fet tot en autoproducció, pramo tot ce que avem guanyat en la venda dels CDs sur internet, el streaming, la venda dels CDs als concerts, tot ce que avem guanyat, que l'hem fotut de la producció dels CDs, dels albums. Donc, quan disi la producció, l'enregistrament, la companyia de material, un dream mail professional a cada cop, pramo que volem més de millorar com a cada cop. Pagar o mesclaire, o mastering, os CDs, o pressage e la publicitat. Que hem la major partida a casa. Després la debut, que avem causit d'enregistrar a casa, per mi no manca de moneda, simplement com tot musicaire que comença. Donc, ce que avem fet els dos primers àlbums, que és enregistració de bateria electrònica, per mi que és l'enregistrament de la bateria natural, que costa era car. Final, no cau pas gran causa en enregistrar a casa, donc micro, carte son externa, ordinator, e che è tutto. Che è tutto che cau a enregistrar a casa. Tradire scavula farai cantare, alla duba tu mi scacci lo pantai, siamo stati piedi su ventife, sopra i liti lavro miramenti re. Que deixa cader o trabalho que fazia avança a música, para poder a música com trabalho, que é as instrumentais, que grave as canções a casa minha, que é o mix soleta, que é o mastering, que desenhe as coberturas de álbuns de EP, que me conti dedicar sur internet os projetos das plataformas de distribuição e que me conti também da promoção, da comunicação, das redes sociais, que eu liberdade para mim, que pode ser tudo o que eu, e quando eu quero em teste, quando eu ideia ao capa, que ela puxa su pic a casa, e depois passa na tempo, que também é econômica, para adar ne pagi pas mei nat estudier, nat ingegneru do su. Je tourne en rond comme un cloqueur, je fais des ronds comme un cloqueur, jette la montre comme un cloqueur, fuck le monde, fuck le bloqueur sur 7, bien plus chaud qu'avait prédit le game, par les couilles de leur pedigree. Mas, forçament, de su pas profissional do mix, do mastering, do gravamento, e dunque que eu qualità sonora, vice amateur, vice semi-professional, que diria que o principio principal d'aquest estatut d'autoproductor. Un album que era tradicionalment condicionats per su suport material, com el disc o era cassetto, que poden costar car. Mes avui, dapel suport numeric, era constraint ne pas mai tan horto d'adets que causeixen de deixar de costat el suport físic i en tada contentats del streaming, que permet de publicar 1 o 4 o perquè pas 4-20 cançons a cop si volem. Sur el mercat, canviaments horts que aparin a aquestes darreres decades. El streaming que representa a dar 52% des rebenguts de la música enregistrada contra 19 de CDs. El vinil que torna de moda d'ap 11% quan era quasi desaparegut del mercat. Una qüestió que es pausa a la vez e vau miei a tot en streaming o se'l vau d'enguer de ha CDs.
pas de salsa dans la pasta. All cops are bastard, ça va basta. Taf taf, là je t'assure pour des clopines. Giù che è sortito il mio primo album in CD e adesso che è sortito tutti questi progetti in numerica, passano CD. Perché abbiamo dei premsa in CD che costa qua, che è 500 CD di cromosome, il mio primo album, e che mi costa qualcosa come 1000 euro. Poi la musica che saudeix lume su internet, su zero piattaforme, e donc des mensen en CD. Abans, tal meu primer album, devi passi su Spotify, Deezer, tutti quanti, e che sto handicap, proprio che mi privavi di modi di conoscere, di ascoltare un pubblico che di me e me a ascoltare la musica su internet e passi me in CD. Tenta gagnare tempo, tenta gagnare gente e me che tu tenta toccare il meglio del mondo, che hai deciso di non passare sorti CD e di sorti anche i progetti in numerico. Che ho pagato e che era un caro, che passa per distributori numerici, e anche i distributori che non prendono so che costa di premsa in CD. Che era un caro, era meglio economico. All'escure silenziosa o dare d'un caffè, quattro mische sono intaulats. Giallo joanot, lo Micheo, lo Pei e lo Bernat, le buon mati che sono ammassats. A tut carreo che lo nao che cau viste giuga, se non capo che fe. Anche i distributori numerici che hanno la reputazione di sta gran panaires, quando il y a une écoute sur canzone che rapporta la metà du centime. Ne rapporta pas as briga de moneda, mas bom que bede mes leu atau como publicitat. Cada nada que va pagar 40 ou 50 euros senta butar la tua musica in linea in quera che bede qualcosa che ne cau pas negliger. La distribution, donc même meitat de nostre costat et meitat d'un distributeur qui s'appelle Brennus, qui est le costat des Castres. Ce qui est pratique Taurus Nawet, qui est le site Bandcamp, donc qui est le Nawet MySpace, les années de 2020. Dans Bandcamp, qui s'y peut butter la sua musique en ligne, la gente a la possibilité de comprar en numérique ou en CD. Che io già di sa conosce senza avere distribuito, ma che visto che trovare un distribuito don Brennus, donc n'est pas un label, che è due cose differenti. Il distribuito che prende la tua musica, donc avendo tutto registrato a casa, che manda il prodotto finale, che non ha pas a rea al distribuito, e che baja tutto ciò che è illegale, donc los numeros je ne sais pas quoi, mais quand on espie sur le costat du CD qui a marqué AD, Caucaré, donc à quoi que quand est un distributeur officiel, tu as marqué à quoi que crée, et quand vous contactez la production du CD, donc nous avons qui enregistrons la musique, qui tout ce qui cau, qui nous libéré de tout, qui mandons tout à quoi au distributeur, et qui nous met en relation dans l'usine de prestages de CD. On a 1000 CDs qui costent 1000 euros. Allora me leu dall'inflazione, non sai pas che perso che il vinile che è mai car, che è mai lungo, soprattutto ad ora, premo che avevo drin de penuria del vinile, non sai pas quanto costa, premo non avevamo pas ancora ricevuto il vinile che è mai 2 anni che l'abbiamo comandato, che costa mai car alla venta, ma non produciamo pas tanto di vinile che CD. Più album che è 1000 CD e 300 o 400 vinili. Elle sort de la grâce de ces entraves bachiques où les gens crachent sur les gendarmes, où ça candave la piste, où les plus balèzes des hommes se mettent à plat ventre. Chromosome, l'album che si hate su 4 annados, e 2 ou 3 mil euros. E o mais interessante é que só que me custa o meio
ne sunt pas los grabaments, ne sunt pas las instrumentaus que has de visuret, ne sunt pas las sequencias de studi, que sunt los clips. Chico qui manque, elle sent pas les reins, elle mange plus, elle boit seulement ce qu'il lui faut pour pas s'éteindre. Ramu, pitament se musico, que escau tutu ave il support visual, oui, sans acu que era difficile de has io plaça sus as redes socials, e dunque que drin hursat de he un clip o dus o tres per cada projecte que vas a sortir, que è interessant de vese que acolo che questo lumei quando decides de sortir un progetto, e pas la musica propriamente, ma che sono os visuals e os clips. Giù che so che mi costa come ta cromosoma e tave ta USP, e tamen se adara che so giù che hai os clips surets, che hai un montaggio, e tu stem ago che mi costa un de temps, che mi davano un de treball, e ancora mai promune i pas las qualitats professionnel ta un clip, e dunque che è difficile t'ajouter a montare un clip e che so che mi costa un mail. Enta descargas de tot aquest pes de treball de distribució i de cost de producció, artistes que es poden hidar a labels, sortint a tau de l'autoproducció. Mais se pot interessar a Zifsi e Boisson Divine. Trobar un label n'est pas sous ben aisit, mais bon, il se trouve qu'il y a un type qui a vengut à un concert et qui l'a pla agradat et bon, qui a voulu signer. Donc, qui va me baiser sur ce qu'il va me faire, mais qui pense qu'il va m'anar un seul aquest type, qui est un label français, et qui va me signer le contrat d'artiste, qui est le label qui pague la production. Donc, qui te pague les studios, le mesclage et tout à coup. Donc, l'artiste n'a pas arrêt à pagar. En contre, l'artiste n'est pas propriétaire de la sua musique. L'artiste, après, qui crompe le CD au label, prima che il label qui est propriétaire, qui crompe le CD à un prix bien avantageux et qui peut bene le CD au concert et à tout. Le label qui a ligams de pertot, qui a relations que n'avem pas nous autres. N'est pas notre métier et surtout que musicaires abans d'estar comunicaires o d'autres coses. Che ha di su m'agradaria de poder trabalhar da profissionais, da label, che mi poderia dar io ajuda verdadeira, la promozione, la comunicazione, ta venta, poder la realizzazione musicale professionalmente, ma ne diserei pas che io a causa che voli assolutamente, che mi aggrada era di poter lavorare su rete, però che io ho libertà artistica totale. Que la verat comprès produir un projecte musical en autonomia que demanda era de treball de difusió, prospecció, producció que s'ajusta a treball purament musical i que pot costar era mai car que so que pot valer. A la vet, enta sostiene el treball des artistes que t'agraden que podet corrompere la música i enviar missatges de sostien.